1827. godine na Dunavu se pojavio brod kakav stanovnici Beograda nikada ranije nisu videli. Bilo je to čudo neviđeno. Lađa koja krilima lupa po vodi, dok joj iz dugačkog vrata suklja gust i crni dim. Neki su sa obale vikali da je to biblijsko predskazanje. Lokalni Turci šaputali su da je to đavolja naprava Rusa, koja će sve da uništi, a u stvari bio je to parobrod. Nažalost, nije ostalo zapisano ime te lađe koja je u beogradsku istoriju donela novo poglavlje, ali nastavak je više nego zanimljiv. 5 godina kasnije pojavio se drugi parobrod. Bio je to Franc I, na kome je bio austrijski nadvojvoda Karlo na putu za Moldaviju. Ubrzo će u Beogradu ploviti i Argo, parobrod kojim je uspostavljen prvi putnički i robni saobraćaj na Dunavu. Manje veličine mogao je da plovi i opasnim vodama Đerdapske klisure. Društvo Dunavske paroterne plovidbe je 1. septembra 1834. godine obavestilo Beograđane da se takova lađa, koja pomoću same pare s najvećim teretom uz vodu i niz vodu ugodnije plovi nego ikakova druga lađa, zove paroplov. I da će gospoda putnici imati toliko ugodija koliko se god zahtevati može. Miloš Veliki, koji modernizuje Srbiju, zna da zemlji treba trgovačka flota. 5 godina kasnije Srbija ima oko 200 lađa, među kojima nekoliko velikih galija. U Beogradsko-Savsko pristanište 12. juna 1841. godine pristao je tada super luksuzni austrijski parobrod Erzherzog Ludwig. Masa Beograđana došla je da vidi to čudo tehnike, a grof je dozvolio da se narod popne na brod i razgleda ga. Dolazili su i Turci koji nisu voleli evropske manzaflarije da bi se divili. Glavno brodogradilište srpskih brodova koji su plovili Dunavom, Savom i Drinom u to vreme formira se ne u Beogradu, koji je u dometu turskih topova sa tvrđave, već u Brzoj Palanci. Tu je napravljen prvi srpski ratni brod sa 18 topova, Knjaz Mihajlo. Porinut je 20. aprila 842. godine da bi otplovio za Galac, gde je dobio jedra i sidro. Miloš je u istom brodogradilištu 1835. godine sagradio korvetu koju je poklonio turskom sultanu Mahmudu II. U zahtev da srpski trgovački brodovi nose srpsku zastavu. Proći će 3 decenije dok Srbija ne dobije svoj prvi parobrod koji je održavao stalne linije na Savi i Dunavu. Bio je to parobrod Deligrad. Brod je prvi put pristao na Beogradsko-Savsko pristanište tek 1863. godine zbog sukoba koji su izbili posle ubistva srpskog dečaka na Čukur Česmi i turskog bombardovanja. Ceo Beograd je izašao da vidi svoj prvi brod na paru, zajedno sa knjazom, vladom, kao i vojnim i crkvenim velikodostojnicima. Deligrad je plovio čitav vek do 1962. godine i služio je kao putnički, kao teretni brod i kao jahta vladara i kao ratni brod. Tako je Beograd upoznao i prihvatio parne brodove kao najveći tehnološki napredak toga vremena. Ali, kako to uvek biva kod nas, usprotivljanje i opreznost. Činjenica da je došao prvo preko Dunava i Save govori nam koliko smo kao grad blagosloveni tim rekama koje moramo da poštujemo, čuvamo i koristimo prednosti koje nam pružaju.